Itawukhishwa ngalokusemthethweni imiphumela yelikhetfo esikhatsini lesingaqedzi inhlitiyo kanti emoyeni sikhulumisana nemhlati wetepolitiki iDokotela Siphetfo Dlamini kusakhela sithombe ngemiphumela lebesolo siyibona iphuma. Asikubingelele Nkosi sikwamukela etindzabeni tesiswati la ku SABC1. Nkosi asibingelele ngcamane sibingelele futhi nekubabukeli be-SABC1. Angibonge baba. Kuvelile ukuthi linani lebantfu labavotile libe ngaphansi kakhulu. Ngabe ke lokho kusho ukuthini? Kumbe ngamane asicale silungise lapha ekuthenini uma ngabe bantfu kumele ukuthi baye elikhethweni bangavoti. Lokho akusho ngalesinye noma ngasiphi isizathu ukuthi bantfu abakhulumi. Bantfu bastoke bakhuluma uma ngabe abayi elikhethweni. Sitawukhumbula ukuthi eNingizimu Afrika abantu bavete tikhala etiningi ikakhulu uma sikhuluma ngetinsita lokumele ngabe tilethwa ngohulumende lobusako. Ne-COVID-19 ke ibe nemthelela lomningi kakhulu ekutheni phela abantu labaningi babenako ukulahlekelwa tihlobo tabo nekuluza imisebenzi lebange kakhulu ukuthi kube bede inkhaphu letsite ekutheni bahambe baye elikhethweni. Bomasipala labanyendana kubukwe ukuthi baholwe ngekubambisana kwemacembu lahlukene. Ingabe kuba njani kwethula kwetinsita ngaphansi kwelihlelo lolunje? Ngiyacabanga ukuthi kufuna sikubuke lokuthi kubambisana komasipala noma tinhlangano tepolitiki letitfola ukuthi setiyasebenzisana kulo hulumende wasemakhaya. Akukamele ukuthi kube yindvo lesiyibuka kungazuthi yindvo lembi noma lengafanele ngabe yendeka. Lokho yinkhomba yekukhula kwentsandvo elinyenti noma kwahulumende wentsandvo elinyenti. Ngakho kubalulekile lokuthi idemocracy siyibuke ngendlela yokuthi kube khona sebenzisana kwalaba bomasipala noma lenhlangano lokuthola ukuthi iyasebenzisa-ke uma ngabe singachubeka sikubuke ngendlela lengasiyo kahle lesho ukuthi maybe kungahle kube khona imithelela lethide kwekuthi kungabi khona phela tinsita letilethwako emphakathi kulo hulumende wasemakhaya. Nkosi yini lungasitshela yona ngemiphumela letfolwe licembu lelibusako kuleli khetho? Ngiyacabanga lokuthi lolukhwekhwe lolukhona kwamanje ikakhulu ngekwehla kwamavoti alohulumende lobusako kutawusita kwekuthi sikubuke ngekuthi yini tintfo letitsite ehulumende lobusako la ngatifunza kulolu khetho lwalohulumende wasemakhaya. Sitawukhumbula phela engcamane kwekuthi bantfu labanengi bakhale kakhulu ngekungatholi imisebenzi ikakhulu kuleli laseNingizimu Afrika. Sibonile kakhulu ke naKwaZulu Natal lapho khona sitholela amanye amacembu athatha bomasipala labathide. Kutawusita ke kakhulu ukuthi kube khona kusebenzisana kwalawa macembu latawuthola ukuthi sasebenta kumasipala lofanako kuze kube khona indlela leya phambili. Nalokho ukuthi ke ngcamane uhulumende lobusako kutawusita lokuthi esikhatsini lesinengi azame ngato tonke tindlela tekuletha nakulokuthiwa ngama-basic needs. Kubaluleka kwemigwaco, kubaluleka kwemisebenzi kuze phela abantu babe nelithemba kusasa. Lokuhleke ukuthi lo hulumende lobusako siyethemba ukuthi unako kuba nako kufunza kwekuthi kukuphi lapho angalungisa khona tigwegwe kuze iNingizimu Afrika ibe nako ukuchubekela phambili nabantu ukuthi bajabule kuze babe namavoti lamaningi kusasa. Asibonge kakhulu Nkosi isikhathi sakho.